Alright guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita nak review Yamaha T-Max 560 yang latest punya, version 3 punya, paling latest punya ini. Alright, tahun 2025, register pun 2025, so condition pun perfect macam baru. So dengan harga jualan kita nak offer 69,800 siap potong nama cash. 69,800 siap potong nama cash. So ada free warranty setahun bagi korang. Kemudian kalau korang buat credit loan, deposit kosong, bulanan 1,200 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup, boleh bayar guna credit card. Kita installment dengan bank korang up to 5 tahun EPP, zero interest. Boleh PM untuk dia punya TNC. Kalau nak jual motor, kena trade motor, boleh Roger. Penghantaran seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, boleh diuruskan. Jom kita tengok motor. Alright, windshield depan dia dah tukar yang kecil, yang sporty. Asap pun bagi sekali, asap pun standard pun masih ada. Mirror broke, dia dah pasang mirror broke. Asap punya side mirror pun ada bagi sekali. Alright, warna matte Ini brown matte punya warna. Alright, tayar pakai Bridgestone SC2, skuter punya tayar by Telek. So masih ada around 80 ke 70% estimate. Pakai Bridgestone skuter lah, right? Pakai 120 punya size. Kemudian pakai USD4 warna gold. Ada ABS brake, double disc brake depan. Lampu ni version 3 lah. Dia lampu model baru punya. Dia line skip punya. Okay. Semua cantik lagi. Free accident. Semua tune lagi. Tayar belakang pun sama. Bridgestone Bretelec scooter. Motor pakai belting lah. Belakang tarik pakai belting. Memang tahan lah. Alright. So motor pakai keyless. Okay, motor pakai keyless. TFT meter. Okay, sini ada cruise control. Alright. Sini ada handbrake dia semua. So meter TFT lah. Boleh setting, ada riding mode. Okay, ada untuk adjust windshield naik turun. Ada warmer heater, seat heater, boleh pergi setting. Okay, vehicle information, media, apps boleh connect. Okay. Alright, kita start bagi korang dengar. Okay, semua standard lagi lah. Dia tak bagi kita overram sebab dia traction control kan. Okay, semua standard lagi. Ada mode, ada T, ada S. Dua mode lah. Alright, kalau korang minat T-Max 560 2025 version 3 terlatest punya, boleh PM kita. Harga jualan 69,800 siap potong nama cash. Kalau minat Roger, bye bye.